Laichis banyak foto lagi post di SC is Khasil district Shillong. Kubla EP perlu subscribers berkumjuru EP perlu baju baik ya kaneka channel kamtam ya kaneka video ngapriang sumpah EP dia sampai ya kaneka video hari merekut gitu perlu kiba kelompok subscribe deh ada pisau tenan subscribe like kenapa penyo yakin dia update kibangan upload kaneka channel di perlu kan kebor ngakwa men warna ya kecing penting sipi ha kabede berkaneka kebor naikam the Government of Meghalaya Office of the Deputy Commissioner District Selection Committee is Khasil District Shillong kerkum ke advertisement ke balapan mi ka arter penai September ajar fusan ka code online application na taki candidate kiba day na po ka district is Khasil District Shillong the ngan pulih hang ne ya ka advertisement the District Selection Committee is Khasil District Shillong invite online application from only the permanent resident of East Khasil District Meghalaya in compliance to memo dated Shillong 27 March 25 who are desirous to apply as per the term and condition in the advertisement for filling up the vacancies. Candidates should read the instruction carefully before making any entry or selecting option. Candidates should furnish the correct detail while filling up the application online form. Mandatory fill are marked with asterisk sign. Interest candidates are requested to visit the website http iskhasil.gov.in. Candidate can apply the vacant post that's from 3rd September 2025 to 3rd October 2025. Last date for payment will be on the 6th October 2025, after which the link will be disabled and no representation in this regard will be accepted. The District Selection Committee is Khasil ka code online hak ba dia bagi post jangka DSC is Khasil tang yaki candidate ki bahap hapo ka is Khasil district ka jistang pan code application nam takna ka post kan long nadu kalai tarik jong September ajar husan hadu kelas dia kan long hakalai tarik jong Oktober ajar husan baraka bede ban siu kan long last date akan tarik jong Oktober ajar husan ki post ki long kumne rom ka post LDA types kandai po artali shibot liam ta jong UR nyop santali nam ta jong khasi jantia garu nyotali nam ta jong ki OST lan SC hakabede jong ki khasi garu kantublang ki artali ki post jong ki 10% kajing siu kan long hakapel bar 5 ki candidate ki pendap biya ka kelas dan sejrong ke post ke ar ke post sectional assistant live totally sound nam tak UR kategori ar pun nam tak khasi jantia garu kajing siu kan long haka level 4 kakadan puli kita benar-benar ke kelas 10 kanero kapalai ke post fishery demonstrator kandai tali kawai nam tak UR pratali nam tak khasi jantia garu kajing siu kan long haka level 4 kakadan puli kita benar-benar ya ka kelas 12 science with biology as one of the subject kapos kebasaw kada kapos forester 1 arpotali ar nam tak UR but kapra nam tak jang khasi jantia garu kajing siu kan haka level 4 ki candidate ki deban pendep ya ka kelas 12 haka science stream barkan kapos kan don ru ya ka physical standard lan fitness ki sandang sispa andur pulai haka be dia berkahai ki kentai sispa san pau haka be dia berkahai kata haka be dia berkah ki centimeter high nata ki sandang haka be dia berkah chest nyop khandai san nam ta ban expand dan nam ta ki kentai pada nyop fusau CMS haka be dia berkah chest but san haka expanded Hakabede nakam ta jangki kategori SCST kandan ka relax hakabede berkahai kata sispasan po RCMS naka sispan rufulai but sispasan CMS naka sispasan pau te
ki candidate ki haban le ro ya ka physical test haka bede berka ban mare lane ban ya arpun san kilometer joki senrang bat 100 kilometer ta joki kentai ki haban panda papo ka sawanta te ka posan ka post soil and water conservation demonstrator JR1 khandai tali san joki UR khatlai joki khasi jantia karu bat kawai nam ta joki OSC lane ST ka chisiu karlong haka available for ki candidate kita pan pas ya ka kelas 12 sejrong kanero te ka age kan long khat pras nam sejrong hadu khat pra hadu life arts nam kan don ka age relaxation nam taki SC ST sans nam ka ba apply kan ka post kan long sis patang ka san putang ka na ka panta joki SC ST te itu ki candidate ki baha baka eska skill tesa sim ya kan ka opportunity ban apply haka por ko biang wan ma bakan last date namar ba kadon ka por ba ka link ka thot ka website ngong te ngasiya syam pada ka we per video ko blessibun